uba bat lang po ngam nakasnong Kim Musnyang Jawai West Jante Hills District hakat atarik menta unaywin menta kasnem arhaja arpsaw hakajinya kandu bat kinong pathay kubor hasilong press club ulapan mana po unyad ben syakhaman banya khoni election MDC kabansawan banjit thamay yakinong mi khaman syakayeng dorbar jong ka Jante Hills Autonomous District Council na ka Jawai South Constituency uni urang ba uletho bawalaw la kami lenti banyo tiken na ka sengsan perthai Voice of the People's Party Henry usngaw diaw ba kani ka party kala shim ya karai klem da yasilong bat ki pat ba jong ka Jawai South Constituency wat la kataru ularai pa unum du mensim ha ka ba unya kun ben ya ka election kum ukurtong shimen Kumu beriu badan ke jingke kle nam tak kajap ke im geri berkejat dan beriu barang kejugo por kumu beriu ubala persyang hai bor berit bantrai ya kekam jong ki pai ba nam tak geri berkejat dan beriu hagi peus nam ki bala lain no but hoi kumu beriu Beladang mentah hakikam sanyima sima kebangyong ke politics agi pausnem gibala lai no ngalaban ong gajian nanti ngalasdang nado arjar khandai arjar khat sao badado arjar khat khandai ngala persyang ban contest election MDC tingam siam na poi hakathong henry ke ai kabanga ngasnyo Tanat lani ka sing komen bani thu oni ka por ka dei ka khobor ka dei bangayai de kalanti jong ka jingkhoi ngayai de kalanti de ka jing e ya gari ba ka jai ben riu ngasong thu ba ka jai ben riu ka don kam ya gibriu ke ban ai ka jing sakri hok na do ka download ba ka mensem gibriu ka badan ka vision Denmark ka daw hagen mentah ngakwa bani thu hani ko por ngala perkhat biang ban ya areng hani election MDC ka bansawan ti ngala persyang ban au ngala rungha ka party VPP chwa election MP ti Kumu beri barang kecing terang ban contest election ban ai kisi sekri entah ke kari berjan deu malah apply tiket nak parti VPP. Ban kumu beri mengenai itu ngayai de kalanti kumbagi ong ke clean politics ngayai man ki platform ang memilih election haka MDC ke barang haka senam haka ni ke senam ke badap haman ki platform ngakeren ngap Persya ya ke bor jang ke spa ngaong ke bamsap ke sedang nado ke klimat baai pisah ki kandidat bagi nong tebor ki sim pisah ke bamsap utan rai jang ke jingtroin keri ba ke jai benreu ke dei name ngaso komen man itu gini ke bor jang keri ba ke jai benreu be asyau ngene ke bor ma keren mentah ke bamsap ke sedang nane ba ke jingtroin jang keri jangi dehang ni ngarti ko daw dan kejing kemilanti abang apply ke tiket naga parti VPP ngak kemilanti ngara angot baga parti kan konsidernya kumu beriu belayar kumu beriu belayar kejing khat rangba bela experience bansa ai kejing sekri kampai ba ban ngasnyo ba kumu beriu bela trai ki kam hakim lang salang Barkumu beri wajah dia keliti yang jingkoi ngak kemilti ban yo tiket henry nganong gumno ngam siam le yo tiket ke parti VPP henry ka ai ngakwa manong ni ko por hadin bangam siam le yo tiket ke VPP ngasyong perkhan ngaperkhan angin gesi nado bakatu ladang ngambakla ar pundai trik la pembenah Nadu tu klimat ngam yo thia yo song ngala perkat kijing meje perkat jeng ka khia naga mata kari baka jai benreo mangka so tu
dekat download ka bakhoi kari ka dan kam yang ngaru adan kam ya kari tak haduk bangamla syasyo ngaman si ngawan hagani ka por banong ban pen bena bagajing bam yo tiket jonga hagani election MDC ka banwan naka party VPP kamdai ka bakut jong ka jiyai nanti hanrai ka day ka jing sedang jong ka jing ele ngasung tu bakarai ka bakhado ka dehi ka jong pai ba bar ka weng ngasung tu balada tang na mar bangam yo tiket na ka party VPP ngan sange no hangan simat ngasung ngadai breu bom dan jing kle nam takari makajai bandau nam tip hak jidai kani kajing rai jangka parti VPP namta kani ketikat naga Juai South constituency hatu gala le research ne am kat kong jing tuat jimut jonga haman lagi chenong ki badan hapo constituency Juai South kim sim la yo kano consensus ngantip di kata la kalong ka bahar nga kasniu ngimla manong kata ngamla man keno le ni ngamla banang ka syong ka parti la regale research nem halor kani ka banta ka ku muji seo jenga ka hadu ban ai ka rai yong no uban ai ka tiket ka ngas ngau dei banda tuat jumot ne ki pai pa voice of the people party kala de ban tuan jumot ne ki pai pa pelse ngala tuat jumot babon kim tiam la tip ikane ngala le baik deka State Election Committee Central jangka party. Tiada kini kapor. Ngakwa ban ong gini kentin badan kamba kini kapor. Bah, ya kini kabenta. Ngamkwa ban centralize. Ini ban sini kapor haladi. Ngakwa ban ong gini dah kapor buram yakin nong Krisyan yakin nong pebot jangka Juai South constituency. Dah keburame ya pi. Ngan pen benar kum kertong independen lada. Ngalong ni kapor. Lada ki nong Krisyan juga Juai South constituency. Badan buram. Pi bid nga ngakloi ban sim ni kelengkor. Ngakloi ban sim ni kelengkor. Ngamut banong ni kapor. Bana galing jonga ngakloi ban ba gani kelengkor ban sim ban kit nam ta kari ba kejam drio lada mo lada ki pai ba nang Krisyan ku Juai South ki bidia ngarungan nado ba pembrai ni ko kubor hadin nang ni ngan salai ban tuat jumot banda kebuburam ya ki prodo prosnam jong ni constituency ke jongi lada pibi denga piro sawat denga ngan keren dak basai namar ko mengalong lada ngam yo tiket kamdai ka bakut ke jingal nanti kare basdang jong jile lada pi ai nga ke jing Krisyan dengan nam penjrong jing keren hani ko por hanai ngodon ki benta kum breu badan jiang not ban sekri kari bai jan breu ngodon ka vision ka bakrau nam ta kari bekejan reo ngala banong ni kepor hakamat ki prodo hapna kari bekejan reo nada ka Juai South constituency ka ai nga kani ngalan ngandai we ban ai ka ji syukri ngan sacrifice ya ka hok jong kari bekejan reo nganam syafte ngamdai buru bekapot kadai ke kamram jonga ban kit ban ba nam takari berjam de lada ke Juai South constituency ke ai lana ni kete